senze inkinga ke le site isikadela izolo ebusuku. Ngena usupervisor lapho uyanyonyowa imoto uyishiyele kude. Uyanyonyowa bayiqone uniform. Uzama usicotha lokhu uzosithusa lapha. Ngamphula ngedonki phela ngamqeda nya. Koqala inyanga iphelile, imali seyiphelile. Awaphe nosuku imali iphelile inhliziyo ezincane. Uzosithusa ngamphula ngamqeda. Hey, yabona kuthiwa awukhalanga over. Ngiyamphula bathi uvuya ngeOB ngamphula. Wathi uyachaza hayi bo yimini usuper phula inhliziyo ezincane ngize ngashawa over la kade usesinqeni ngithi ngimphula ithambo lila esinqeni ngezwa kukhala uover uthi all in order yabona nje ngathi kwangathi induna nje lengiphula ngeover kwamanga ima lapho wafutha kwakuthiwa ukhalanga lo over loyo bephelile indungu awukwazi ukusithusa mfethu ingqwele usithusa mfethu inhliziyo ezincane inyanga iphelile imali ayisekho awaphe nosuku imali ayisekho wena uzosithusa ayenziwa leyo nto leyo mfethu ngamphula ngamqeda yabo angazi mokukhala abantu abahola emhla ka1 angisabaphatha umhla ka25 futhi bakhala kuphi angisazi ke ohola mhla ka15 uthi ukhala ziphi ke inyembezi manje ngoba kukhala nje abahola izolo ayisekho aso ngicela usupervisor naye ukhama ngesikhathi esibi kabi isikhathi esibi leso ukuthi ngwathusa ingqwele inhliziyo zincane kanje imali azikho uzosithusa wena ayenziwa lo nto